Yamwakwa Badwam TV Badwam Health Tips eso medin de afia amankwa tamaklo. Na watchi mo ye kasafa chest pains. Dog we can boy time. Ha. E ba be hwede de sade no e ba na watchi mu nyina nkomo no. Amena me sponsor say Endpoint Homeopathic Clinic won Roma. Ene enya nkomo ahodo ati sey ne animdefo. E mo nkyerkyere ye ne atumi ada ye ho so. Na watchi mu 5 minutes. Ejuada 5 ebenada saa kusi fiada medofo tie bi na wona edi kan ana wona ye nhya ase ne de mfaso ne ye bebre ebi ene ne de di kan tie bi se be ye ochena ene ne na enkaye no ye nyina ya to so ne menya doctor Duboaten Endpoint Homeopathic Clinic kofare by ninti tie ne wota hunu a ya enye mbi bebre wati ase cause oboye papa dog na se na ase na ye ma wakwaba na adwuma mu koyi de ekoyi kakrakra ai be ye ya branches ni nyina tema spenters techiman takrade eziama nyina yakwaba obia bo nyame hira won so na adwuma ye fo this ya more health so na ogina mu nyame hira papa na wotwe mu se ya kasa fa chest pains chest pains and also a condition pa but mpame bire no na abete obi se meboye me ya na ye kase bo no a me pese me take advantage na me chechire mu kakra okay ko obi timi kase ne bo no de nsa hye ne ha meboye me ya pa so ne nsa no de nsa baby e bo no it started from the frontal part, the front side of your ear started from truth besi onofonase okay e hona obo no and na obo no se obo ya wo ya o say ye wasem hia kase e denti na meka sa ye bo no e ho ene yakoma eda yakoma no is tilted to the left side of the sternum of the chest. Or pancreas is projected from the abdomen, you know, above the upper part. Or gallbladder or chest area is projected, it projects to that area. Or lungs, or chest area. Bronchi tubes, or chest area. Uyem or esophagus, prolongeba. Lower esophageal sphincter projectiba. It will share. Ye buha non kwa ye wo muscles I protect ye wo nerves. Inti ye buke kese no ye fani agro. Etu wo hona hu se wo boya wo ya. Etutu e radiate e pain no timi radiate ba wo kon achi. Na siw mu no ye kuntan. Obu ha bo se sebi o tinim kwa wontimi ntene obi ho ase de de sekan ana akuma ene edi etwa ne bono stopping pains obi buni ndududu obi buni ne tan obi bono ase de yaso wo ha ne yaso ha ne ye twe e bono what I say ase tearing kind of pains obi bono ase de tapoli ena air grande le bono ase gonya grande obi e ben granding pains obi de na ase squeezing ase de yaso bono ana ase de yaso akoma no ye chim no ye miamia no obi de na ase pulling pains ne nyina no ebo yade obi de na ase ne bono aye ma dudu eti ye kase bono a obi ane ne bu pain so de ye wo obi de ne wo the middle part of the chest. Obi de ane tilted to ne nofo bonkum so. Obi de ane so tilted to ne ha. Ne nyina efa ebo yade. Ne mom de e pa che nyina se ebo pains no enye yade. Ne mom yade bi munsunsuanso ene ko fa sa che pains ne ba. Eti yakaze obi boya ne obi anya pains wona boa ene yade bi anu efense chest pain na mum eye symptoms of yade yade bi a abesoe wo ne ho sunsuanso enti me bobo ye mabobo wakoma mabo lungs mabo bronchial tubes mabo pancreas mabo gallbladder mabo muscles mabo nerves ni nyina no problem ba ho a e betima mabo ayo ya empem bebre no ano ya na ye dwen se obi boya ne ya
ye dwen se e bi o no bo ya ne ko e na efiri akoma da bi nya akoma no nkwa na wo ho nya akoma no nkwa na wo no ma bebre e na wo ye bo no a eno no e betimi akofa saa de na ba end point will be particular clinic o chena ye bedi nkomo adom suko ahwese me boya me ya e de na kofa eboyade no eba na wo saa aboyade ni bi so de ya obetima frɛ me ana se wo stroke yade ana se wo prostate ana se fertility a scan ni e free frɛ me e wo 0244 867068 0244 86 70 68. Jada say Dr. Duboate na watene nkanom nti na wotwe mu nkomo a ye die no chest pains ti kan ye ho na o chen yankopon ya adoma enkon ho a ya to so jada say